Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, berselawatlah seperti mana Allah dan para malaikat selawat. Allah arah semua umat Nabi Muhammad berselawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat? Nabi pun jawab, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu nama dia selawat Ibrahimiyah.